Assalomu alaykum jamoat. Bizning negizgi maqsadimiz shu chiqishlikdan biz KKMga qarshi chiqdik. Nega deganda el bugungi kunda o'zlarining savdosi bo'lmay yotganligi uchun chiqyapti bu yerda. Bu jo'n chiqqan yo'q, to'g'rimi? Jazolandi. Bizga o etini, esifin, kıkıyen degan narsalarning barına biz qarshimiz. Bizde degan savdo yo'q. Bozorlarda bunda оборот yo'q. Tovarlarni Dordoydan olib keladi. Dordoydan olib kelganda bizga shok fakturasi boshqalari bilan bu yerda el o'shoning esebini bera olmaydi. Ne deganda 10 so'mga sotadi, o'zining bazına sotadi. Konkurensiya bor deganda bozorda. Ay, emne uchun o'sha soliq xizmati o'sha narsani olayotganda, hukumatdan topshirma olayotganda shuni so'rabay ve buni el ko'tara olmaydi. Emne uchun shunday qilyapsizlar deb so'rab, KKMning o'zi maqsadi endi. Çındığında bozuk, Roşon'u bizge жақсылап düşündürüp verip koysun, biz Roşon evseni biz düşünüp durup biz çıkartırık da hem KKM bizi çok ögüzlü bir dağın tura gelmegendik için çıkıvatır. Misalı pazarda azından söyleden versler 5.000'den, 10.000'den, 20.000'den, 30.000'den arayanda oturacağız. Ertemeyin 8'de gelesler, turağım? Çalgan mı? Nerede buraya gelip tamandan soğuk cep ötüp işleşeceğiz. Anan keyin sağlık hizmeti bu degeni sağlıktın en ağır türü degeni bu. Biz patent sistemasında 1.5.000, 2.000 uşitip patentlerge tölüp gelgemiz julu akaçı. Emi KKM'de kirgizgende bu sağlıktın en ağır hizmeti, ağır aytkanda bir mizamı çıkkanda elдің бардығы бұл жерге çıkıp durup sizlerge arslan atады. Uşunu sizler mizamды iştip atkandan keyin Akılbek Japarovga barıp süйлöşüp el kötere alбай жатат деп durup uşunu bizge açık ayıkın uşul жерде чечип бериңиздер. Emi bюджетти köterem desesler. Bizde misalı bizde resurslar var da çünkü resurslardan faydalanıp durup bücretli oşalar arkalı götürmüşler. İmmenna yerden çölgeni alıp bücretli götürüyorlar. Hep bizlere uşun memleketimiz önüksün, özsün, güçlü memleket olsun da biz uşul yerde memleketten bir son sırava işte orada ol. Ama pazarlarlar bizge buna şartlarını tüzüp verip жақсы қараватқандығы үшін бізде қой келіп іштейлі, қойайлы деп жатыр. Ay, мысалы, күнтөр бар, Çatkalda 20-30 кен бар, алтын кен бар, Штамберді бар, бұл жақтан Нарында, Таласта кендер бар, үшін кендерден бюджетті көтермейді. Emne үшін KKM'ді келгізіп тұрып бетін сөндіретін бар. Мысалына, Европада салықты алыштықта алар сода қылады. Сода қылғанда алардың чөнтөгінен ашықша олғандан кейін салық алып бюджеті жоқ. Аларда кен байлық жоқ, нефті жоқ, ештемке жоқ. А бізде bütün нәрсе алып шығып келіп тұру алан кейін елдің чөнтөгіне KKM'ді кіргізіп отыр. Бізге бұны тура шешіп беріш керек. Бұл KKM'ге біз 100% қаржымыз, Dordoyға келеді. Мысалы, жамаат Кыргызстанға, Өзбекстандан келеді, товар алғаны, Қазақстандан келеді, Тәжікстандан келеді, Россиядан келеді товар алып. Туралы? Келеді да. Келіп ошолор сауда кылат. Эгер МТС, KKM, СС'ті қошып қойсаңар, ел қантип бұны ишти кылып кете алат. Макул быйыл силерден KKM'ңерде жауышы мүмкін. Бирок кийинки жылдан баштап туруп ел бұны чөнтөгүн көтөрө албайт. Oşan üçün sizler bizge bunu bolup cep bolmayıp dep çeçip verin. Boldu oşan bizge. Rahmat. Ne ol yerde başka jaktan kişiler yok mu? Pazardan sığar mı? Acemi adıklı özgürlüğünü buna bu yıl yılın başında bilesiniz he? O mikrofonu vereyim mi sizge? Ya. O mikrofonu vereyim çünkü yok, bu arada yaxşılığı ulatmadı buna ki. Yaxşılığı ulatmadı. İyi, buna hemen hazır. Yaxşı ulatmadı. Bıyıl Akılbek Hüseyinbek şösü gelip sermine yolu orştuğuyla bilesiniz de. Bravo. aldap ketken. Yok. Unutmayasın.
Anan bağırdı. Yok, kaltırabız degen yanında söz bolğan emes. Hazır bunday elince. Bunday. Hazır emi bağa qayaş aytırırsın yanında söz bolmoydu. Doğru mu? Bunday kılalımça. Emi sözünün kıskası var. Bazı yerde şunday emeler ünümördü, çağırdılar. Hükümet hukuklu İslam'ın ki burada günü pazarların yetekçileri çoğu almış. Hükümette acıdan söz boldu. Eldin ünün uğuştu. Buna keslerdagi ünümördü çağırıp yerdegiler ayttılar. Emi Prezident komissiya tüstü, bilesiniz, doğru? Yaxşı, halıslık bir seçim çıkarıp bergile degen komissiyaga kapsırma berildi, doğru? Şonun için adım bunday kılsak. Yakında en bağırdı pazarga bara almaydı da. Akılbek, Şefekli Japarov. Ben her bir pazarlardan öküldörüm kavalalayım diyordu. Gelip aytıp bergen. Anan adı soğudanlarda var, soğuda jasasınlar gerek. Soğuda jasap, söztün kıskası var mı yoktuk, bilebiz var aslında. Seyirtinde kanday köygülörüm var. Hükümet kanday özgörülürdü. Şunalık, salıklarda bir bunday tavarlar kanday çıkılırdı. Uçot gerek boladı da. Uçot üçün gına jasavatlarına şanskeni köp janağı yok. Janağı uçtursar kontrabanda degen köp boladı. Xitaydan kontrabanda, Rossiyadan, Kazakstandan yok durasınlar. Oysa vermedi. Evet, düşündüm. Var baba. Bunday kılalı. Hazır çıkınakay. Profsoyuzlar ayakta. Profsoyuzlar girdi mi? Ha, geldim. Yok, anda profsoyuzlar ne? Yok. Anda bir 7 kişini bergelemiş ki. Ha, çok yemin. Bunday kılgılar, derse. Sen bunday kılgılar. Bağırgan beni mutlum et. Oğup durun ola. Var bakın da bileyim ben. Anda söyleşilerine geç gerekti. Söyleşiler bir yıldan beri var onu koyma. Hadi kim var orada? Yok. Oğup durmayasın artık. Okulaç bırakayım. Bunday kılgılar. Şunday ona keçil etmemek gibi. 30'undan beri terminen şunday söyleşip duruyorum. Şurada beni bunda gel etmeyiz. Bu da yaşıyor bu. Bu da yaşıyor. Bak ayısın bıraksanız. Dur şu bunda yerde seni uklasa. Göğsüne buna sen gel çıkar. İyi. Oğlu buna ne kadar açayım gerek. Hazır bir buna ki 10 kişiye 10'da jas kıla. Allah'a var. 10 kişi ne olsa yolu kusuna cöğüyle. Kaça pazar var? Ona bardılar bana gelevermek bile. Hem söz kılmışkası şu. Söz kılmışkası şu. Buna bu yerde buna ki. Tıkır atkanların artık 10 kişini tapkıladığını jasıkla. Ana giyin gelgiler. Aytavuz. Aytavuz diye yemek. Bu kurmaz. Peki kabinet ministrinin nemesi Председатель, Акылбек Усенбекович'e yol basar. Premier Minister mi? Ne kışkırıyor? Tövbe Hayır, söyleşiler benim müddet var. Hayır, söyleşiler benim müddet var. Aray sayın gelip duran ne ödülüyor? Aslar sayın gelip duran ne ödülüyor? Var. Gelsin de kaysı vakta çıksar gelip duran degen. Avrupa'ya bargan ne şunca gel almaya gelsin Aslar Salınbekov. Yok, bazı pazarlarda barallar. Oşol zakonu çıkargandan keyin pazara geliş kıyın mı? Geliş gerek, gelsin de, gelsin. Biz gelişin talap kılabız, gelsin şu yerge. Ay sayın gelişlerin koy gördü, okup duram diye özel bir şey teklif etken. Evet, 10 kişini benen 10 kişini taptılar, ana hocayla aramak. Bağırdı pazarlardan 10 kişi elmendele 1000 kişi olaklar. Barganlardan bardığın kıyamga suraka otpay, olsunca kama atacak. Bu kanday degen beylik, eldin ünün ukpaga. Geleyiz de bir şey etken, gelsin şu yerge, eldin dalağın kavurgasından koyup bizge çeçip versin. Buna barın şunu aytasın arda, barın Aytasın. aytasın.
Avtoraga tushuntirib berdi. Bu yerda hukumat, mamlakat hech qachon sizlarni qiynayin degan, sizlarning cho'lpog'ingizlarga açıkça qo'l solayın degan o'y yo'q. Bu KKM degan bu qiymal hareketni ko'rib bilib eseyin olib turu degan so'z. KKMga chayin eseyin algıday bizge bir so'm akça berip qo'yib turib hukumat. Hem bir şkol var besplatный, hem bir больницада bir kol alındansın besplatный. Eldin talabı demek korkuş gerekti. Başına mince üy alsa eline işlem. Bayda işte, kulda işte, bayda yaşa otağız biz bazarın elderiçi. Oşondu kal, düşünüş gerek hukumat. Özörün başına minbeydi abi, özör üyeceğiz, salbaydı abi. Vardık bize, sınav magazin, brunzelerdi vardığı bir ele kişiye tanıdık bol otar. Bu yerde kanca kişi öz ovqatını da üy biliyorsun, bakıp atışat bu yerdençi. Ne için eldin koyun çeşmesinden, eldin akçasını esepleyen hukumatın hakkısı var. Patentele tölep geliyoruz bardığız. Patent veya kaldırsın, bizim haklarını köşemizdeğimiz kreditleri de emleşmesin. Nasıl kolunun koyduğunuzu var, onun işi varsın. Bilesizler, men Dordoy Motors'un profsoyuzumun. Hurmatlı işgirler, bardığımızın göy üstü bugünkü günge çeyin saktap kil. Налоговыйдын айтып бардığımızga түшүндүргөн ККМ'de бүгүнкү күнгө чейин бардык өзүбүз ойлоп баягы түшүнбөгөндөр дагы 8 миллионго чейин болсу обороты эч нерсе салык төлөнбөйт деген немеде келишти да. Эмне үчүн азыр бардыгы чыга баштады? 8 миллионго чейин төлөгөнү менен уаразы бул деген ар бир ишкер ККМ'ди иштетиш толуккандуу иштетиш үчүн остатыгын оборотун полностью учетун жүргүзүп келген товарды кириштеп кайра ККМ менен чыгыштап ошондой убаракелчилиги анын ортосунда ишкер качан барып кандай эмеде барып товарды алып келет кайсы убакта качан киргизет анын ичинде брак болот возврат болот ушундай көйгөйлөр анан суукта базарда сиз өзү базардан баштаган адамсыз сиз жакшы билесиз 200% билесиз көйгөйдү базардын көйгөйүн базарга кандай эмне үчүн чыгып калдык баягы башка элден жардам күтпөй эл кыйналган үчүн базарга чыгып кетти базарга чыккан үчүн Кыргызстаныбыз ошондон ары уланып өнүгүп кетти базарда иштеген ишкерлер көп жардамын көрсөтүп келет кандайча жардам көрсөтүп келет бул өкмөткө өзүнүн зыянын келтирбей эч нерсе жардам сурабай өзүн үй бүлөсүн бир туугандарын жакындарын баккан үчүн ушу базарга чыгып ушундай жардам берип атат өкмөткө бүгүнкү күндө Акылбек Күшөмбекович айтып атат. Мына кечеги жыйынтыктар боюнча, жерлерде митингдер боюнча айтып атат. Буну уюштуруп атат, бирөө жарым уюштуруп атат деп. Уюшкан уюм жок. Эл өзү бүгүнкү күндө уже жарылайын деп калды. Буга ККМга чейинки көйгөй ар биринин артында ар кимде кийип бар. Ар бир адам бул жерде иштегендердин көйгөйү эми айтып берсе санап бардыгын билип турат эмнегедир кайра укпай атат үнүбүздү укпай атат буга чейин мына 1 жылдан ашык барып көйгөйдү айтып эле жүрдүк 10 адам барды 20 адам барды митингге чыгылды ККМ бизге кыйын болуп кетет экен деген менен эч ким уккан жок чынын айтканда уккан жок үнүбөрдү жеткизе албадык мына бизде да күнөө үнүбөрдү жакшы жеткизбеген үчүн кайра ККМди нетеді. Эми ККМ жоголот. Бизге бирдикти салык баарыбызды төлөйбүз. Качпайбыз. Салыкты төлөп беребиз. Бизде да ушу өкмөт өнүгүп кетсин деп атабыз. Анан бизге көйгөйдүн кереги жок болуп атат. Мына жерде шарт жок болгон үчүн бул жерде мына көрүп атасыздар. Бардыгы пенсионный жаштагылар. Азыр окутуп болбойт, үйрөтүп болбойт. Биз мисалы үчүн мына жерде соодагерлер 5 kesipti arkalap geliyoruz. Birincisi, ilgili sayız uağında bayağı tavaretler bolat ele. Soğudada özü tartıyor var. Tavaret bolat, zavstat bolat, ekspeditor bolat, prodavez bolat, ana kassiri bolat. Biz yaşamın bardığını özüsünün oyunusunu alıp, şu yerde işlep geliyor atağız. Kanca yıldan beri, ürün çıkarmayın. Bu yerde bizden göygöyüz, uğrup kalsak dağı bir yolu bir ökmetten barıp suragan yerimiz çok. Balişni degen çok, dem alış
деген жоқ. Ушул жерде өмүрүбүз өтүп, балдарыбыз чоңоюп, кайра эле базарда иштеп жатат. Себеби бул жерде күнүмдүк окатка бардыгыбыз акча таап атабыз. Кандайдыр бир мемлекетте ар ким өзүнүкө жараша. Туурабы? Анан байып кетти деген, байып кетсе, өзүнүн мээнети менен байып атат. Бул бирөөнүн чөнтөгүнө кол салган жери жок. Өзүнүн мээнети, өзү рисковать этип, өзү күйгөн үчүн бардык ушул жерде адамдар тиричилик кылып келип атат. Эми ошону туура жеткизип койсоңуздар. Бизге ККМ көйгөй жаратып атат деп мына ушул чыгып атат. Уже ишенбей калды. 5-10 адам тияка барсын дейсиңер. Ал жака ишенбеген үчүн элдер чогулуп чыгабыз деп мына алдыңарда турат. Ушуну туура жеткизип, бардыгынын үнүн айтып, базар системасына бир эле налогту, бир эле лаганы киргизип койсун. Төлөйбүз бардыгыбыз, төлөп беребиз. Биздин жардамыбыз ошо болсун. Андан башка улара отчетность, тиге оприходование, расход неменин кереги жок. Туурабы? Биз ошон үчүн гана метип атабыз. Эч ким качпайт налогдон, төлөп беребиз. Сиздер бул немени өрүктүрүп жакшы түшүн десеңер, андан көрө өзүңөрдүн системаны өзгөрткүлө. Системада урдалып атат, ошол жакта урдалып атат. Бирди базардагы адам барып туруп тияка чөнтөккө, өкмөттүн чөнтөгүнө биз төлөп аткан налогдон дагы кайра салбайт, урдабайт. Ал жерде ошо налогдордун баарын чогултуп отургандар, ошого жеткенге чейин урдап алып туруп, анан кийин бул өкмөттүн, мамлекеттин чөнтөгүн тенчик кылып ушундай жарты кылып атат. Тура жеткирип бериңиздер. Бардыгы ушу базарда иштегендер, эми патент эски болуп калды десер, патенттин атын өзгөртүп койгула. Силер Кыргызстандын бул жерде соодагерлердин акыбалын карап туруп өзгөртүп бергиле. Макул, патент эмес, атын өзгөртүп туруп башка бир салык менен этип койсоңор, бизди аракелчиликтен кутулткула. Суранычы. Ошондо ушундай. Мына Аскар Маткалыч өзү да келди, базардын ээси катары. Эми мындан кийинки маселени биз жакынкы күндөрү комиссияда коебуз. Ушул единый налог деп атасыздар. Ошо единый налог кандай кетет, анын саясатын аныктап, системасын карап, анан бир жыйынтык менен кайра келебиз. Азыр жакынкы күн ушул жума болуп калышы мүмкүн. Ага чейин урматтуу соодагерлер, мына кайра соода түйүндөрүңүздөргө барып өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды жасай бериңиздер. Мына бул жерде салык кызматы турат, тиешелүү адамдар турат. Калган маселени биз ошол комиссияда айтып деп түшүндүрүп бар деп карайбыз. Мындай кылсаңар азыр. Элвира. Жана андай жасуу түрүндө жасып патентине деп атат. Элвира. Дагы кет. Келгиле дагы мынакей жасып түрүндө анан айтып атпайсыз. Жети киши менен анан теги жолугушууга баардык базарлардан келет өкүлдөр. Анан силердин дагы үнүңөрдү айтып, анан ошол жерден талкуу болуп, талкууласын болбойт да, талкуулабасак болбойт да, туурабы? Жок, Элвира, келгини мына. Элвирага ишенесиңерби? Оларды отургулачу. Ишене. Üyle öyle yakınlık öyle olur. Orada oturuşta bir yıldan beri barbakan cerüz, başbakan eşiğe girmegen minister kalmadı. Gel. Sana vergilet, 5 kişi, 7 kişi olsun. Bayağı gelsin. Baldardan çıkıyorlar. Başka baldardan. Erkeklerden boş kala var. Erkeklerden hanım. Erkeklerden. Daha gel. Daha gelin. Yok, kendisi boğulduk biz. Bir yıldan beri. Ormanın yerine kazanacak. Çok
Prezident komissiya tushmadi, o'shalar bilan qarshi surishgin deyman. Ana bir deputatga yo'l qo'ygan aytaverasizlar. Ana dağı. Ana gelin. Onadan gelip bu жерденчи eng налог Belgisece kimdeyiz boşum? Prezident komisyasına aytasın. Akılıyım çapazlık komisyasına aytasın. Ayosuna işeni barbaysın. Kim var? Gelin. Bazardan düşüyordu. Turabı Asqar Salымбеков. Тура түсінсеңіз, ошол налогтун бардыгын эле банкка байлап берсе, могу патенттичи. Биз ошол менен эле ай сайын төлөп турат жана светтикидей кылыпчы. Биздин налоговыйлар ошол акчанын бардыгын өкмөткө төлөбөгөн үчүн аз түшүп атат налогчу. Бардыгын биздин суранычыбыз ошол патент менен калтырып, ошону банкка байлап берсе, биз убагында патентти төлөй турган болойлу. Налоговыйдын чөтөгүнө салбайчы. Bank bilen o. Hadi Elvira Ejenger buna. Ejenger bu gruppa genel komissiyaga emeke barat yolu oluşuyorlar. Sizin köylerde aytadi. Ol deme. Emi var sodan arasında. Ben uktular. Var. Ya. Emi soda yok demeyin. Yok mesela yok olur. Daha şükür de ve Yeni böyle makinede hiç şey değil. Evet, parayla. Kaçı gitti? Bitti de var. Söyledim de bol da. Kaç hasta kaç gibi? Duygular ayetinde boldan. Ha boldan. Antası çubuğu sosyal rızkı kaçat. Ben Xudaydan ne burun var? Rızkı çubuğu neden rızkı kaçat diyorsa bana ki. Ben kardeşim rızkı var. Bol değil mi aslında? Ayağından kaçarım, karılarla rızkı söylüyor. Mehmet Bey'e mi? Oraya gidip jürüz koy, bir böyle oldu. Ben bu emel aytkandan keyin taragılar bir saytalı dep atmayapsın. Bargılar. Bazardan tayar almaklarda magazinchilar bit qo'rqitib o'tadi. Magazinchilarni aytadi. Yolg'iz magazinchilarga bazardan tayar almaklar degan. Ha, sabr qilinglar, Bir yılga çeyin qancha eshiklarni barib eshik büktük buna. Barib 8 fraksiya qayrildik bizga. Bir de 10 job. 10 job bergen joq. Biz barbagan yerimiz qalgan joq. Biroq siz bir dene jol kelip aqval suragan joqsiz. Suragan joqsiz. Bizdin aqval hazır dele qiyin bolip turат. Bazarın içinde внутри рынка тоже плохо. Kelsengiz ошону уюп койсоңуз. Мына канча каттар кеткен. Hazır dele кат жазат, бирок отрицательный келип атат. Акимият бүт эле Минэкономика калган жок. Республикасы налоги бүттүгүнө бардык, бирок оң ответ жок. Азыр деле 8 киши барат, эчтеке чечпей келет. Азыр деген бардыгы чоң. Барат, келет, жөн эле таратмайт азыр. Урматтуу туугандар. Мен жана сөзүн башында айттым. Президентибиз комиссия түздү. Президент келишип атпайбы? Президент. Эмне кылыш керек? Жакынкы күндөрү чектип коюлат. Азыр барып содаңызга жасай бериңиздер. Bizga ishonib o'tirsin. Ушул сөздүн ушул талаптын баардыгын биз жеткизебиз. А сен коебуз туугандар. Мындай карасак, ушул жерде элдин астындачы патент системасы менен казылдап чечип бере аласызбы? Патент системасы менен калтырып бере аласызбы же ККМ менен калтырып? Ошонун болот же болбойтун айтып болду да. Чеч албаса анда чеч албаса анда чече тургандарды алып келгиле болду да. Биз күнү күнү содабызды айтып чыгабызбы? Жок.
kişiler vardı, pazarlarda vardı, böyle unutma. Bana varım çoğuldular, şey uzatma. Yok, bunday da ahir Gelemez tabii. Yok, makul bir yer çoğulup eldim göygöyün muğamda buna hakim özü geldi. Buna siz geldiniz. Niye uşun geldi? Çeçal basıp çeçkende aptenlerge koysun boldu da. Maselenin koyolu da var. Yok, maselenin hazır yer uşun ki yer biz çoğulduk biz uşun göygöydü. Özü üstü cüre üstü aytaylı degenlerin apteni koy şiriklerge. Aytılar mı? Yok, hazır buna bunday bolu otat da buna. Yok, misal pastayanla barat 10 kişi, 9 kişi, 8 kişi barat çeçil bir atat. Yok, çeçal baza çeçil koyun dezin. Çeçsen çeçen dezin. Ben uşun deyim. Bana bana şeylesin yerim ben ölsün varım. Cenab-ı Komisyada ölsün aytayın bana ölsün. Buna el bir bana moğollarlar kuyu olur. Hazır. Bana dağım ne açık gerek hemen. Ne kılıç gerek hay. Yerdim bardım. Bardım mesleğin işine bulmadı. Buna kanat süt. Söylemende. Varıp o. Bardım ışınday yarmayın deyip durat. Duy vapşe. Evet düşündük vardık ya. Buna sizlerin katarına durayız buna ki. Buna. Varıp aytan buna ki beni. Bu kula buna ki. Varıp kabinet ministergacına, prezidentin komisyasına var aytalı. O ne Barık mesleğini koy da aytayın. Ben prezident emesim, premier minister emesim de. Ayta ustam o yer. Aytalı. Ayta ustam. Ayta ustam. Kapol ayta ustam yapayım. Askarga. Vardır maaşı yine bir koyun sizin boynunuzda. Vardır sizde. Sizge işine değil. Ne işine? Askarga. Sizge işine, değil işine. Onlar korkula, şiirde kığıla, men atışat yetem deseniz. Ulan kırkay. Al çıkarın. Siz aytın, boynunuz kalın. Yo, mıyzam var da mıyzam var. Mıyzam beyin iş kılattı. Mıyzam benim, mıyzam. Ben eme. Mıyzam emesmeden. Mıyzam emesmeden. Yani kudaklasa size. Yok. Ben aytayım ötmez buna mevcudda buna. Şuna boynunuz kalın. Ana niye tarkasın? Aytalı. Niye tarkasın? Oğlum aksakal geliniz mi canıma? Bana ki aytalı bana ki. Aytalı. Bakılır var. Ya innek aytalı var mı sen? İnnek aytalı var. Bana vaciyette kuvvetler yoktur. Assalamu alaikum muhtaram cemaat. Kırgız yerim. Buna şunday Türkiye'm de bulardı joyuş için buna Askar Akan'ın özünü verelim. Askar Akan buna şu öz işlegen bilet pazarda kanday eken vardığımız biliyoruz şöyle. Vardığımız birbirimizi düşünüyoruz. Birbirimizi kolluyoruz Kırgız'dan. Kırgız hiç vakti birini taşlakan emez. Taşlayıyoruz. Şunun için Askar Akan'ı yenip Askar Akan'ın boynuna cüklüyorduk. Buluşmuştuk lazımlardan. Var onlardan sonra bir dakika dönmeyenler var. Amin deyliyor. Yok, meselenin şu Komisyonun var. Jakşı çeçilsin de bata verip koymuş o var. Bana ne kadar İşgirler. Hurmatlı işgirler. Buna bizim Akin Nalogun'dan geldi. Buna pazar sistemanın başında atağız geldi. Tuğu atağız vardı. Kanday kılavuz. Buna her günler özü yer bunday. Aytmayçı buna. Bu işedik. Bizge bir sağlıklı kanat talap kılavuz. Patent. Sizlerin talablar patent. Bir nalog. Atı patent kılavuz. Başka olavuz. Bırak bir elinde sağlık bilen bizden göy keçip bergilediğin talap kılavuz. Bana kol götürüp koyuklancı. Bir talap. Uşul. Özüm garant olayım. Şu meseleni yetkizeydi dedi. Bu şunca adam bir yıldan beri barıp ayrılık kaç yüzünde özlerine varıp özünüzüne varıp bizde altına sağlalı apargandı. Gündüden çeçilgen emesti. Endi bir ay kalmadı duşunga işen ispiyatı bular ki. Endi janağı prezidentlik komissiyaga bizdin akılkı ümidimiz ünümüz boladı. Тура? Qanday qildi? Yo'q, qanday chechilmaysan, chechilmaydi da. Endi hozir komissiyaning chechimini bu yerda hech kim
Айта албайт. Аны комиссия, ошо иште администрация, президенттик администрация гана чечими ал жакта кандай чечилет, ошо жакта бул жакта эч ким айта албайт. Мындай айтылады. Президент алыстык кылып чечип берели деп айтпады комиссия. Ошол үчүн түздүк өтпөй. Ошо местага мынанча кетет, мынанча пүрсүн көтөрөт. Чечпей тазганда. Жок, ошону 10 киши барса түшүнүп Ана мынанча прибыль кылат деп эсептебейт. Расходубузду кошо эсептеш керек. Болду деп анан. 10 киши болуп барып сунуш берсин Урматтуу туугандар, сүйлөштүк, түшүндүк, уктук, баардыгын жазып алдык, тартып алдык, сарып коебуз, маскал ошо өзү турат, бул эже турат. Бири-бирибизге ишенели туугандар. Ишенели. Мына комиссия түзүлүп чекит коюлат. Мындан ары кандай иштейбиз? Чекит коюлат. Чекит коюлат туугандар. Только алдамай жок, алдабагыла. Алдамай жок. Эми калыс чечели деп Урматтуу ишкерлер, азыр мындай кылалы. Бир 2-3 кишиге сөз берели. Эмеңиздер отуруңуздар. Жобуларды эми айта турган сөздөрүн кайра акырына чейин айта алсын да, Аскар айке. Айтабыз. Биригине укук бериле деп коет. Бериңиз. Эми айтып атпайбыз балакай. Мына мен атаңар деп коелучусун айтып. Бул жерде бар эмес. Бул жердеги шарттын баарын түздүк бу. Анан эми барып айталы мына мен баш болуп мына. Мен дагы туруп айтайын. Эмне кылышым керек андан башка? Айтабыз мынакей, президент айтты, калыс чечип берели. Элдин үнүн угалы деп айтты. Анан азыр эми бир жолу дагы бир акыркы үмүт менен баралы. Ошентип келе, мындан кийин эле ушинте берсиңер уят эмеспи? Бири-бирибизди сыйлайлы да. Бири-бирибизди сыйлайлы да. Бири-бири сыйлайлы, муну 2 аялы жүрчү бияка кошулгачы бу. Эң эле көңүл келгиле. Ишкерлер, азыр эми мындай кылалы. Бул жерде кишилер биз айткан талапты сразу чечип бере албайт. Билесиздер, туурабы? Бул вопросту жогору жактан Минэкономдон чечишет. Мыйзам кабыл алынып калган. Депутаттар тигилер менен чечилет. Булар кишилер жеткире жатат. Эми башка эмне кылабыз эми? Бул жерде азыр ызылдап тура экен. Ой, чечип берем деп муну айта албайт азыр эч ким. Эми ол атат, 10 киши барат. Эми президентке жеткиребиз деп атпайбыз. Жүргөндө. Президентке жеткиребиз. Урматтуу ишкерлер, душман катары көрүп атабыз, чын айткандачы. Мына жарылайлы деп калдык дейт. Жок, кечирип коюңуздар, 1 мүнөт убакыт бөлүп койсоңуздар. Бул жерден СФда эмес, бул жерде көйгөй башка да болуп атат да. Ал иштеш ишкерлерге оордукту жаратып атат. Анткени биринчилерден болуп магазиндерди, региондорду өткөзүштү. Алар бизден акыркы күндөрү мисалы биз соодабыз токтоп атат эмнеге? Анткени товар албай атышат. Биринчиден, экинчиден ошол эле жанагы айтылып аткан ЭТТН складтар ачылгандарга мисалы фирмалар товарларды өткөрүп коюп атышат, тиякта объем көбөйүп кетип атат. Биз айта албай атышат, анткени миллиондогон обороттор жазылып атат деп бизге аптабектерибиз айтып атат да, экинчи көйгөй. Анан үчүнчүсү азыр мисалы 10 киши барганда 10 киши эчтекени айта албайт. Бул эмени бир тегерек стол кылып, ошол региондон келген ишкерлер, биздин базардын ишкерлери, мисалы запчастьдыкы деген ар кимдики көйгөй ар башка.
деталына караш керек да. Анан биз мурун патент системасында иштегенде бизде мындай көйгөй жаралган эмес. Айына патент алчык, ошо менен содабызды кылчыбыздагы ишибизди жүргүздүк. Кол алдыбызда иштеген балдар бар. Анын баары тең эле канча деген семьялар багылып атат. Азыр биз мону иштин токтошу бардыгыбызга эле минуска кетип атабыз. Бардыгы тең эле ошону колдойт болуш керек. Анан азыр 10 кишини терип барганда 10 киши эчтеке айта албайт. Ар бир кишинин өзүнүн жана ЭТТ боюнча айтып атасың. Жок, мен мисалы ЭТТ менен айткан менен азыр сиз айткандай биздин убакыт ар кимибиздин убактыбыз мисалы менин көйгөйүм бөлөк, а бул жерде бөлөк кишилердики көйгөй бөлөк болуп атат да. Чогуу жалпы кишинин 1000 көйгөйү бар. Анан ким о жерде общий жанагы жазып ошо ошону чечип бергиле деп атпайсыңбы? Ошо патент боюнча калса бизге ишкерлерге аябай жеңилдик болмок. Ошого эле келип атпайсыңбы? Ошо патент болсо, эл патент төлөп келгени төлөгөндөн качпайт. Төлөөнө жүрбөдүк беле. Болду дейм, ошо жетип бергиле, могу балдарга келип айтсын. ЭТТнин жанагы проблемаларын айткыла. Жок, мына бул кишилер айтсын деп атам, барып. Мен айтайын. Эми мынакей эми дагы айталы мынакей, азыр президент өзү уккан атат. Дагы эмне керек эми, Кудайга бол. Алла уксун эми о үнүбүз, Аллага жетсин. Президентке жеткирели. Урматтуу ишкерлер, өзүбүздүн көйгөйүбүздү айттык. Бизге кандай болгондо жеңил жана биздин ишибиз мындан ары ишибизди алып кеткенге шартыбызды дагы түшүндүрдүк. Бирок чынын айтканда бул жактан келген представительдер, аким дагы, Аскар Матабулович дагы, налогойдон келгендер дагы булар чече албайт. Булар үнүбүздү угуп койду. Бирок азыр могу түз эфирлерде кетип атат. Биздин президент Садыр Нуркожоевич дагы угуп атат деген ишеничтебиз. Бул элдин көйгөйү, бул азыр чечип бере турган убакытка келди. Бизди, мына соодагерлерди сураныч, бир налог менен ушул убара кемчилиги жок, жакшынакай кылып ушул маселебизди чечип берсеңиз. Анан Акылбек Дүйшөнбекович, сиз экономист, сиз союзда келип аткан адам. Бул системаны жакшы түшүнгөн адамсыз. Эмне себептен сиз кайра каршылык кылып элге мындай көйгөй жаратып атасыз, түшүнүксүз болуп атат. Эми мына сиздин сөзүңүз бул элдердин артында бирөөлөр турат деп, уюштурган топ жок. Эл өзү бүгүнкү күндө жарылайын деп, көйгөйдөн жарылайын деп, эртеңки күндө коркуп турат. Бул деген көкөйүн кирсе, эртеңки күндө базардын жарымы жабылып, бул негени көтөрө албайт. Көтөрө албай турган жагдай жаралат. Ошол себептен бүгүнкү күндө токтотуп, биздин маселени туура чечип берүүңүздү суранабыз. Сизге кайрылабыз. Анан эми ишкерлер үнүбүздү угуштук. Бизге базар, негизи эле биздин эле базар эмес, общий Кыргызстанды базар соода системасына ККМ өтө кереги жок. Бизге бир налог, патент болбосо башка ат менен коюп туруп, бир эле жолу төлөп, убара кенчилиги жок кылып ошону чечип бериңиздер. Ушундайбы? Эми биздин бул жерде турганыбыз уже аренда. Биз артка кетип атабыз соодагерлер. Соодабыз токтоп, мына клиенттерди качып атабыз. Азыр конкуренция көп. Интернеттен соода кылып, башка соодалар толтура. Бизге конкурент, биздин жерде тургандын баардыгы уже өзүбүзгө зыян келип атат. Үйүбүздү угуштук. Кандай кылайлы? Эми жанагы 10 адам барабы, канча адам барат? Эми бармаса кандай биздин үйүбүз жетпей калат. Биз өткөндө дагы биздин комиссияга кошулбай калып, ушун үчүн ушундай жагдайга учурап атабыз. Эч болгондо азыр барыш керек. Барып ошол жерде биздин ичибизден чыккан кандай жагдай болуп атат, ошону талап кылып, айтып, түшүндүрүп, эч болгондо ошол жерде жарыш сөзгө чыгышыбыз керек. Болбосо барбай койсок андай биздин үйүбүздү ким угат? Эми
Biz buyakkan айтылған сөздерін четін уып қалдым. Мен 100% қосыламын. Қазір бuyakka шығып, бекіріп, бақырғандан бірден мәселе шешілді. Чешші жер бар. Ана мөлсіз қылатылып, наке серден саны да белгіленді. Өзіңір ишара сөйлешіп алып, ұшыл 5 кішіңерді белгілеп берсеңер. 10 кіші осы 10 кіші, 15 кіші десеңер, 15 кішіні қосылады. 15 кішіге қосылады. Барды, біз мұндай дейлікші. Біз бүгінгі күнде 2 күнден бері демалыс демек бар осы қызматта жүреді. Geçede çoğulğanımız, bizim uşul rınaksarında жетекçilerмен тұрады. Анан кейін сіздер ушул болгон талаптарыңарды, ушул жерден кыйкырбастан, ушунда суукта турбастан отуруп, кеңири сүйлөшүп, болгон кемчиликтерди биз силердин үнүңөрдү дагы туура жетекчиликке жеткиргенге даярбыз. Bir gana biz ошол жерде отуруп, бири-бирибизди угуп, сүйлөп тургандан кийин бир чечимдерди даярдап, ошолорду сунуштасак, мына акыркы 2-3 күндөн бери болгон кемчиликтерди дагы эске алып атат. Ошолордун баарын киргизип, жетекчиликке. Мына 3 күн берилип атат. 3 күндүн ичинде бул дагы силердин талаптарыңарды ишке ашыруу үчүн бир нече токтомдорго, мыйзамдарга да өзгөрүү кириш керек. Ошолордун баарын иштеп чыгайлык, биргелешип. Birgeleşip işlep çıkar. Andan keyin bir-biribizdi, mına bir günde ele uşunun bарын çeçip koy degen çeçilmeydi. Sebepten bular bari mıйзам менен bekil kalgan. Oşonduktan davayt birde barız çoğulup, mına uşul жерден ызылдашпай bir 10-15 kişilerdi belgilep bergilе. Biz tizmeni ayttık. Mına tizmenlerdi belgilе, barıp turup жерде var süйлöşüp. Suraq, mına hakimiyatқа baran. Жүрүңүздү, азыр эле барасызды отуруп сүйлөшөбүз. Hurmatlı işgirler. Hurmatlı işgirler. Жоқ, кыркылбайт эчтекеси. Болгондо жеткиребиз. Мына уже шаар мэрибизге келип убатат биздин көйгөйдү. Уже реакция кылыш керек. Уже кандайдыр бир өтө ыкчам чара колдонуш керек. Себеби базарлар жарылса, бул бир гана мамлекет эмес. Бул биздин неме уже дүйнө жүзүнө чыгып кетет да. Ошого жетишпейли. Жарылып мина көп тура, уже мына жарылайын деп калды. Өздөрүн кармап атат. Бул крик души. Kimge kayırlat, sevgi kayırılmasa, kimge kayırlat düşünce ел. Hiç kim gelip bıkmasa, umup ketkenler çara koldan bolsa, görmese, ülüyüz jetmese, уже gördüler mi? Даже işenmeyatı. Ertenki günde buna 10 bana, 15 bana, 50 bana. Masele çeçilişine işenmegen şu yerde turşat. İşin çıtap koyup. Kanday kılışış gerek emi. Бүгүнкү күндө азыр ушул моментте чечилиши кыйын. Эч ким бул кепилдик берип ушул жерде чечип бере албайт. Буну түшүнүп атабыз. Бардыгыбыз билебиз. Акылбек Күшөнбекович келген күндө дагы ал бир неме менен бул жерде чечпейт. Булардын бардыгы взаимосвязаны, бул мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек. Ошол себептен үнүбүздү жакшылап угуштук. Эми өкмөт бары түшүнүп калды деп ойлойм менчи. Буга чейин укпаса эми реакция кылат деп ойлойм. Бизди дагы мына колдоп биздин талабыбызды орундатат деген ойдо болойлу бардыгыбыз. Анан эгерде бүгүнкү күндө биздин коюп аткан талап маселелер чечилбесе, уже Кыргызстан боюнча базарлар кайра чыгабыз. Уже биргеликте азыр ар ким өз базарлар чыгып атат. Башка базарлардагы соода кылган, сатып кылган ишкерлердин бардыгы анда чогуу соцсет бардык жакта чогуу анда чыгайлы деп ушундай айтып атат. Ошого жеткизбегиле, сураныч жеткизбей маселени чечип бергиле. Анан ишкерлер эми бири-бирибизди өзүбүздү чөнтөбүзгө зыян болот. Мына билип турабыз, эртеңки күнүбүз кандай эмеге кептиргенин билип турсак дагы биз өзүбүзгө зыян келип турса дагы ушерде туруп берип атабыз. Эми барып иштейли, иштеп соодалайлыбы? Кылбайбыз.
Урматтуу туугандар, азыр мына биздин Дениск акимиятында ушул Ленин район аймагында чоң кичине 30 базар бар экен да. Ошолордун жетекчилери профсоюздарда чогулду, өкүлдөр бергиле биз барып, ошол жерден сүйлөшүп туруп, 2-3 күндө атат Айбек Жанышбек шаардын мэри айтып атат. Ишенели бири-бирибизге. Ишенели туугандар. Ишенели. Biz pazarda özümüz biliriz. Yerimiz gidiyoruz, casasak, işledik. Bunlarda prosedura memesi var. Bir de seni cihindік çalışış için al жерге барып kesimge koşuluş gerek. Koşulmay kalacağında toşak alıp kalganız oşu olur. İşen giren, akırkı jol işen koyalım. Bırak bizdeki bu bilme olarak. Örtün günü aytıldı. Geçeci pekirlenmesi. Başka günü böyle. Bardık Kırgızstan mençi işbirleri çıkmay böyle. Ama her gün söz vermelidir aytadi. Tuğan urug'uz har gün rayonlardagilarda chiqadi. Boshqa o'sha sebepdan bugun tarqab bu joqlarga borib yaqinlarga qatnashaylikdagi biz bu chechimdan bizning foydamizga chetilishini qo'shimcha salim qilaylik. Hozir endi jiyintiqdagi ish o'rnida boraylik. Turaylik. İşkerler. Hazırça, onu hazır. Buna Leninsk hakimiyatına 15 kişinin cüvergiledi ağır mı? Hazır. Sonuçları dayardayız da komisya var. Buna gelmiyor. Gelmiyor değil. Farklılar da ne kışkırıyor? Ama kışkırlar. Bu inşallah. Evet koysanlar. Aradan beri oldu. Билек койса профсоюз. Hürmetli işçiler, lazım mer var, mer geldi. Biz din katımız var. Ecekelerden kıyıkılığına naraz bolatkan nersesin biz biliyoruz. Biz buna bir yıldan beri kaynağız. Kat yüzünde artık kızın biz girken administrasyona girdi. Andan ki mediaga vardı. Oşandan beri bir aydan aşıp göttü. Cevap gelgen yok. El ne için şemle jatar? Biz botamızda vardık, bargan yerge bardık, yazım oldu. Emin biz şak kıldık, Dalya şak kıldık. Geldiniz de, emin biz moncay kişiler özleri geldi, uqtumuzlar kulağымен, erkek başымен aldı aytты oylayın. Barıp keskenге biz hareket kılalım. Emin dağınızlar, bu ema çıgıyla bugünkümenен iş bitip kalgan yeri yok. Bu karalar, bugün az o vaпрос, o жерде hiç kim çeçip vere almaydı bizgece. Oşon üçün, buna bir cuma dev açat, bir cumaga çeyin, жұмыстан kalmaylı. Хорошо 3 gün. 3 gün жұмыстан kalmaydı. Bizim arendamız ketip otadı. Klientlerimiz tigicede kütüp durады. Soğudan emeği var, soğudaga açı verelim, mestan açıp işini verelim. Hurmatlı. Ece, mına siz qo'shilmaysiz-mi? Ece, mına ko'p hozir norozichilik aytib atganlarning arasidan 4-5 kishiga qo'shildilar. Agar biz chechmaymiz, bu go'go'yga taqib qarab desek, oldinglarga da kelmaydilar. Mına oldinglarga kelib atamiz. Sizlar bilan tuz сөйлөшөлүк деп атабыз. Мынакей ушу көбүрөөк силер мына кыйкырып аткандарыңар ушу көгөйлөрдүн баарын билген кишилер кошулгула. Келе бизге. Келе, ашылгула. Адыра 15 kişi Kim var? Kimsiz? Yok hazır evi.